Abantu abaningi abanayo i-clue ukuthi kwenziwani eZion. Kodwa-ke nansi ividiyo ka-Dr. Khehlelezi edlala khona ngesikhali nezinye iy'nsizwa khona laphana eZion. Le vidiyo lena izokuchazela konke ukuthi lowo mqondo lo osuke unawo noma lokho osuke unako, leyo understanding le esuke ingekho, izoba khona-ke uma usubuke le vidiyo lika-Dr. Khehlelezi edlala kamnandi ney'nsizwa kunjeyayana ngesikhali. Le nkonzo lena bekuyinkonzo enkulu ebilaphana eGoli yakhe ku-Dr. Khehlelezi. Abantu bebebaningi kakhulu futhi yabona ukuthi bekumnandi. Ngicela uyithokozele-ke le vidiyo lena, ungakhohlwa ukuthi usubscribe uphinde ulike. Danke lapho.